Draga braćo i cijenjeni džematlije, zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, kome ništa nije skriveno, koji sve vidi i o svemu je obaviješten, koji svojim znanjem sve obuhvata. Neka selavat i selam na njegovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve druge vjernike koji njegov sunnet slijedi. Iskrene selame upućujemo svim šehidima islama. Draga braćo, obzirom da na ovom svijetu dijelimo mjesto i vrijeme u kojem živimo, nameće se potreba da poštujemo ljudskost i dostojanstvo svakog čovjeka. Nepravdu i nepoštivanje prema starijim i drugim ljudima ne smijemo činiti, jer nam to naša lijepa vjera, din islam, zabranjuje. Znajući da je starost za čovjeka etapa slabosti, baš kao i djetinjstvo, to bi morao biti dodatni razlog da posebno budemo osjećajniji, te da razvijamo veću ljubav i poštivanje prema njima. Uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala o starosti veli u suri Nahl 70. ajetu sljedeće: Sta'idhu billah. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Inna Allah alimun qadir. U prijevodu znači: Allah vas stvara i poslije vam duše uzima. Ima vas koji duboku starost doživite, a brzo zaboravite ono što saznate. Allah je zaista sveznajući i svemoćni. Koliko god, draga braćo, pojedini smatrali ovu temu nebitnom i prevaziđenom, ipak nas naša stvarnost koju živimo obavezuje da o njoj češće govorimo. Poštivanje i uvažavanjem starijih čini život i sredinu posebno ugodnom i oplemenjuje porodični i društveni ambijent, rahatlukom i međusobnim uvažavanjem. Jer kontakt između ljudi različitih dobi vrlo često rezultira nesporazumima i svađama. Zlatno je pravilo, braćo moja, postavio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upućujući nas na najbolje rješenje, a to je poštivanje starijih i samilost i razumijevanje mlađih, pa je između ostalog rekao: ko ne bude milostiv prema mlađima i ne bude poštovao starije, ne pripada nama. Ovo je naš vjerski princip sa kojim se ponosimo i on važi za sva vremena i sve situacije. Ne zastarijeva, niti se mijenja. I još jedna posebna specifičnost, braćo moja, nas muslimana je u tome da naše prakticiranje ovih pravila života, kada se radi o ime Allaha dželešanohu, imaju tretman ibadeta, čime postižemo ovu svjetsku nagradu, a to je rahatluk i oduševljenje ugođajem života i velikom nagradom na drugom vječnom svijetu. Svako udaljavanje od pravila koja su nam data u časnom Kur'anu i hadisu naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem rezultira stanjem kojim nismo zadovoljni, pa je tako i situacija koju osjećamo u našim porodicama, odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim mjestima u našem društvu. Interesantno je, braćo moja, da ovo stanje poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio kao mali predznak sudnjeg dana. Pored onoga što je spomenuto u poznatom Džibrilovom alejselam hadisu da će majka sebe roditi zapovjednika, navešćemo još jedan hadis koji govori o stanju kako će zavladati pred kijametski dan. Aisha radijallahu anha pripovijeda od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: neće nastupiti kijametski dan sve dok djeca ne postanu srdita, to jest ljuta, kiša ne bude vruća i topla, poveća se broj nevaljalih i nepoštenih, smanji se broj plemenitih ljudi, mlađi se bespravno i neuljudno usprotive starijim, a nevaljali plemenitim ljudima. Hadis prenosi Taberani. Draga braćo, naša plemenita vjera nas uči da poštujemo i uvažavamo starije, učenije, one koji su na položaju i sve one koji na neki način zaslužuju poštivanje.
Ova vjerska uputstva nisu samo običajne ili redovne naredbe, nego su to plemenite smjernice koje rezultiraju obostranim zadovoljstvom svih članova porodice i društva. Jer prakticirajući ove savjete sprečavamo nered, neželjene istupe bilo kakve druge situacije koje na bilo koji način ugrožavaju prava drugih ljudi. Red i harmonija društvu se ne postiže silom, niti ohološću i nametanjem drugima, nego primjenom kriterija i pravila koja rezultiraju pravima i obavezama svakog pojedinca, tako da svaki čovjek u nekim situacijama biva nadređen, a u drugim opet podređen, pa su neke stvari ponekad njegovo pravo, ali isto tako nekada bivaju i njegovom obavezom. Upravo zbog toga moramo poraditi na oživljavanju i vraćanju ovih vrijednosti koje su skoro pa nestale iz našeg svakodnevnog života. Poštivanje starijih je praksa Božjih poslanika, alejhimusselam, i to je stvarna odlika muslimanske sredine. Isto tako, braćo moja, uvažavanje i poštivanje starijih zbog njihovih godina, iskustva, položaja i znanja je odlika vjernika i oni koji to ne bi prihvatili nisu kompletni vjernici i ne rade po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ubade ibn Samit radijallahu an prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne pripada nama onaj koji ne poštuje starije, nije milostiv prema mlađima i ne priznaje pravo našim učenima. A Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu an pripovjeda da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista je od veličanja Allaha dželešanu poštivanje starijeg sjedog muslimana, uvažavanje hafiza Kur'ana koji u svom hifsu umjeren i odmjeren i poštovanje pravednog vladara. Vidite, braćo moja, u hadisu vidimo da pored ostalih koji su spomenuti, poštivanje osobe koja je ostarjela i osjedila u privrženosti vjeri se u stvari ubraja u veličanje uzvišenog gospodara zbog posebne deređe i mjesta koje takva osoba ima i zaslužuje kod svog stvoritelja. Ljude treba cijeniti i davati im onaj položaj koji oni zaslužuju. Jednom prilikom je neki čovjek od Hazreti Alije radijallahu an na vrlo lijep i uljudan način tražio pomoć, pa mu je on poklonio svoj ogrtač i 100 dinara. Neki su mu prigovorili zbog toga, a on im tada reče: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: svakom čovjeku dajte ono mjesto koje on zaslužuje. Ovo je mjesto koje ovaj čovjek od mene zaslužuje, odgovorio mi je Hazreti Alija. Isto tako kada je Džabir ibn Abdullah el-Beđeli došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a kuća je bila puna ljudi, nije imao gdje sjesti. Tada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao svoj ogrtač da na njega sjedne. Džabir radijallahu an uzeo je taj ogrtač, prigrlio ga i poljubio, a zatim ga vratio poslaniku alejhi ve sellem i rekao: Allahu poslaniče, neka te Allah sačuva i ugosti kao što si ti mene ugostio. Na što mu je poslanik alejhi ve sellem rekao: kada vam dođe čovjek koji je ugledan u svome narodu, onda i vi njega posebno ugostite. I još jedan primjer, poznati slučaj kada je Sejid ibn Muaz radijallahu an pozvan da presudi između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i židovskog plemena Benu Kurejza, pa kada je Sejid stigao, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da svi prisutni ustanu iz poštovanja prema njemu, jer je on došao u svojstvu sudije. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ustanite pred vašim gospodinom ili vašim poglavarom. To je bilo ispoštovanja prema njegovoj funkciji koju je on obnašao, mada je Sejid u to vrijeme bio vrlo mlad čovjek. A poznato je uvažavanje koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskazao Ebu Sufjanu, velikanu Mekke ili dojučerašnjem mušiku, prilikom oslobođenja Mekke, kada je rekao: ko uđe u kuću Ebu Sufjana, taj je siguran. Braćo moja, kad govorimo o ovoj temi, zaista bi se moglo navesti mnogo primjera iz svakodnevnog života gdje, nadam se da mi neće zameriti oni koji nisu takvi, gdje ova naša generacija koja dolazi kao naša smjena je u potpunosti zanemarila ovaj segment ljudskog života ili bolje rečeno našeg vjerskog adeta ili običaja ili kako hoćete propisa, jer vidite po ovim primjerima poslanik sallallahu alejhi ve sellem je
činio ičram prema drugim osobama, čak mlađim od sebe, a danas je pravilo i to neka posebna parola da nikom se ne treba ustajati, nikome ne treba iskazivati bilo kakvu počast ili poštovanje, jer poslanik alejselam to nije radio. Vidite iz ovih primjera da je to poslanik alejselam radio. Ja ne znam ko vas uči da to nije tako. Jer, braćo moja, od malena se uči insan da je stariji kogod da bio. Ako je stariji, ima prednost na odnosu tebe. Ako je opet učeniji, pogotovo. Danas imam osjećaj, kao što sam malo prije rekao, da omladina potpuno pogazila sve te pravila i propise. Često puta dođem u mihrab i ne mogu ni sjesti ondje gdje sjedim. Od onih koji su tek počeli nešto saznati o vjeri, koji su pročitali Bibliju, Vesela i Sveske o vjeri i hoće da tumače vjeru. A braćo moja, ovo je jedan segment koji je, kako sam rekao, jedna od rečenica koju sam pročitao ovdje, gdje se mi kao muslimani dičimo time, jer smo tako učeni do juče, danas ne znam koji su krajnji ciljevi, oni koji uče takvu našu omladinu da ovaj segment ili ovaj način života unište, jer mi ovim automatski poništavamo ili uništavamo sve autoritete svoje, počevši od običnog, da tako kažem, imama, pa onda do svih drugih koji su iznad, do samog našeg vrhovnog poglavara Reis Uleme. Zato molim Allah dželešanu da nas uputi na pravi put i da nas snage da na tom putu istrajemo ako Bog da. Amin. Ja rabbi, amin.